اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر سورۃ التوبہ دی آیت نمبر 18 اس نو تلاوت کیتا ہے، جس دے اندر اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، سبحان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی دیاں مسجداں نو صرف او لوگ ہی آباد کردے نے جڑے اللہ کریم تے اور قیامت والے دن تے ایمان رکھدے نے۔ سبحان اللہ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، سبحان اللہ، اور نماز بھی قائم کردے نے اور زکوٰۃ بھی ادا کردے نے۔ سبحان اللہ، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور اے لوگ اللہ تو سوا کسے تو نہیں ڈردے۔ فَعَسَىٰ أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، سبحان اللہ، اللہ کریم فرماندا ہے ان قریب اے لوگ ہی ہدایت والے لوگاں وچوں نے۔ سبحان اللہ، اس آیہ کریمہ دے تحت مفسرین نے بالخصوص تفسیر خازن دے اندر لکھیا گیا ہے کہ مسجداں نو آباد کرن دے اصل حقدار مومن مسلمان نے۔ سبحان اللہ، مسجداں نو آباد کرن وچ کیڑے کیڑے کم داخل نے؟ مسجد دے اندر جھاڑو دینا، صفائی کرنا، روشنی دا انتظام کرنا، مسجداں نو دنیاوی گلاں تو اور انہاں چیزاں تو پاک اور محفوظ رکھنا جیڑیاں واسطے مسجد بنائی نہیں گئی، اور مسجداں دے اندر او کم کرنا جس واسطے مسجد بنائی گئی ہے، یہ مسجد نو آباد کرنا ہے۔ مثلاً عبادت کرنا، ذکر الہی کرنا، علم دا درس دینا، قرآن پاک دی تلاوت کرنا، اس طرح دے جڑے خیر امور نے او مسجداں دے اندر کرنا، امور خیر مسجداں دے اندر کرنا، یہ مسجداں نو آباد کرنا میں۔ اور جڑے لوگ مسجداں دی آبادکاری وچ رکاوٹ ہوندے نے انہاں لوکاں واسطے اللہ کریم نے دنیا وچ بھی رسوائی مقدر کر دیتی اور آخرت وچ الگ عذاب انہاں واسطے تیار ہے۔ استغفر اللہ، مسجداں دے بارے اور کی حکم ہے قرآن کریم دے اندر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دا ارشاد گرامی ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ دے گھراں دا اللہ نے تعظیم دا حکم دیتا ہے، انہاں دی عزت کرن دا حکم دیتا ہے، اور اس چیز دا اللہ نے حکم دیتا ہے کہ اللہ دے گھراں وچ اللہ دا نام بلند کیتا جائے، سبحان اللہ، اور اس دے نال نال صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ دی تسبیح بیان کیتی جائے۔ رب فرماندا ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ، او مرد جنہاں نو تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ اور کسی قسم دی خرید و فروخت اللہ دے ذکر تو غافل نہ کرے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، سبحان اللہ، اور نماز بھی ادا کرن اور زکوٰۃ بھی ادا کرن۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، سبحان اللہ، رب فرماندا ہے کہ اے ڈردے نے اس دن تو جدے وچ دل تے اکھاں الٹ دتیاں جاندیاں،
لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلی، سبحان اللہ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی انہاں نوں بدلہ دے انہاں دے سب نال بہتر کام دا اور اپنے فضل نال زیادہ انعام عطا کر دے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، سبحان اللہ، اور اللہ جنوں چاہے بے حساب رزق عطا کر داوے۔ سبحان اللہ، یعنی مسجداں دا آباد کرن وچ کی ہے، انہاں دی تعظیم کرو، انہاں دا ادب و احترام کرو۔ مسجداں دے اندر کسے قسم دے شور و غل دی اجازت نہیں، حتیٰ کہ حدیث پاک دے اندر آوندا ہے الضحک فی المسجد ظلمۃ فی القبر، مسجد دے اندر کھلکھلا کے ہنسنا کل نو تہاڈی قبر دے اندر اندھیرے دا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسجداں دے بارے ہور کی حکم جاری کیتا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سبحان اللہ، مسجداں اللہ واسطے ہی نے اور اللہ تبارک و تعالی دے نال کسے اور نو معبود بنا کے عبادت نہ کرے آجے۔ یعنی صرف معبود حقیقی ایک خدا ہی ہے جڑا وحدہ لا شریک ہے۔ اے مساجد دا حکم اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر بیان فرمایا وے۔ اج ایک حدیث پاک تواڈے سامنے ذکر کرنی، اگوں تفصیلی سلسلہ انشاءاللہ مساجد دی آبادکاری واسطے کہڑے کہڑے کام ضروری نے، مسجداں دا کس طرح ادب و احترام ہوئے گا، اسی کہڑے کام کریں گے تو مسجداں دا ادب و احترام نہیں کیتا، جبکہ ساڈے ذہن وچ ہوئے گا اسی ادب و احترام کر چکے ہیں، حقیقت وچ ادب و احترام نہیں ہوئے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وے یکون الغرباء فی الدنیا اربعۃ، چار قسم دیاں چیزاں دنیا دے اندر اجنبی ہو جاندیاں نے۔ قرآن فی جوف ظالم، ظالم شخص دے پیٹ وچ قرآن اجنبی ہے۔ مطلب کی ہے اجنبی بندے نال بندے سلوک نہیں صحیح کردے۔ کوئی اجنبی آ جائے وہ کوئی سارے کام ذکر کرے تو اسی اج بھی کوشش کرنے انہوں کسی نہ کسی ذریعے ٹال مٹول کر دی، کوئی معاملات کر دی، اس نو بس اپنے تو دور رکھیے۔ مطلب ظالم شخص اگر قرآن پڑھ بھی لے گا وہ قرآن دے مطابق عمل نہیں کرے گا، اس تو ہدایت حاصل نہیں کرے گا، اپنے ظلم تے برقرار رہے گا۔ اس واسطے قرآن اودے پیٹ وچ اجنبی ہے۔ دوسری چیز وَمَسْجِدٌ فِي قَرْيَةِ قَوْمٍ لَا يُصَلُّونَ فِيهِ، او مسجد بھی اس پنڈ بستی والے لوکاں واسطے اجنبی ہے جڑے اودے وچ آ کے نماز نہیں پڑھتے۔ مسجد بنی ہے پنڈ بستی چ، لیکن او لوگ پنڈ بستی والے اس مسجد نو نماز پڑھ کے آباد نہیں کردے، او مسجد بھی انہاں واسطے اجنبی ہے۔ تیسری چیز وَمُصْحَفٌ فِي بَيْتٍ لَا يُقْرَأُ فِيهِ، اس گھر دے اندر قرآن پاک اجنبی ہے جس دے اندر قرآن نو پڑھیا نہ جائے۔ چوتھی چیز وَرَجُلٌ صَالِحٌ مَعَ قَوْمِ سُوءٍ، بری قوم دے نال، گناہ کبیرہ دے مرتکب لوکاں نال، شرابیاں جواریاں نال، انہاں لوکاں نال اگر نیک بندہ بیٹھ جائے تو وہ بھی اجنبی ہو جاندہ ہے، کیونکہ جسے پیڑیاں دی مجلس ہی جا کے وہ نیک بوے گا لوگ انہوں بھی اودے وچ شمار کرن لگ پین گے، اودے نال بھی وہی سلوک کرن گے جڑا اجنبی نال کیتا جاندہ ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پہلے ارشاد فرما دیتا سی چار چیزاں دنیا چ اجنبی ہو جاندیاں نے۔ ظالم دے پیٹ وچ قرآن، اس پنڈ بستی چ مسجد اجنبی ہے جڑے پنڈ بستی والے آ کے وہ اندر نماز نہ پڑھن۔ تیسری چیز اس گھر وچ قرآن اجنبی ہو جاندہ ہے جہدے چ انہوں پڑھیا نہیں جاندہ۔ چوتھی چیز نیک شخص بری قوم دے نال اگر رہے تو وہ بھی اجنبی ہو جاندہ وے۔ اور یہ چیزاں دیکھ لو کہ اج ساڈے معاشرے چ پائیاں جا رہی ہیں کہ نہیں۔ پنڈ بستی وچ مسجداں موجود نے لیکن انہوں نے آباد کرنے والے بہت تھوڑے بندے نے۔ قرآن گھراں دے اندر موجود ہے لیکن پڑھیا نہیں جاندہ۔
اللہ کریم سانو صراط مستقیم تے ثابت قدم رکھے، دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے، مسجداں دی تعظیم کرن دی توفیق نصیب فرمائے اور انہاں نو آباد کرن دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔